Ating kikatamong kapiesta ng Santa Monica. Kambeda po din kikatamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala noon po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Sister Agnes Bondok Canlas and family, Maiden Reyes and family, Sister Cielito Francisco Seller and family, Sister Teresita David and family, Sister Ning Torres, Brother Leonardo and Sister Teresita Pineda Manaloto and family, Teddy and Mrs. Mebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez, Jose Pepe Hison. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebaytan, Catherine Guarin Tanchatco. Special intention, Sheila Mandap Cadena, para king malalagwang kapaldanan dari Amalia Sumang, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. Kapasalamatan da naman the One Mexico Prime Transport Service Cooperative, Engelbert Bondok and family, Lenny Pangan, John Vincent and Angelica Torres and family, Johnny and Belen Rodriguez, Marisa Ong and family, Berhel and Maureen Mangila, Noel Navarro and family, Jeff and Michelle Ocampo, Jeff and Michelle Campo, Andres Navarro and family, Al and Maricel Manalo and family, John Paul Panlaki, Mr. and Mrs. Manuel Canlas and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusik ng Aldodang Kibaitan, the Virgie Mandap, Leia Mandap. Special intention, Ditz and Ita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Anita Carlos, Villamor and Rosalina Torrentino and family, Ronald and Agnes Lau and family, Alan Carlos, Ada Ronesa Lau and family, Adela Di Macali, Albert and Luis Manlapas, Corazon Rivera and family, para king healing dari Norma Kiambao, Susan Simbilio, para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Jesus, Jenaline Preyal, Zenaida, Candido, Lorencita, Serviliano, Gertrudes, Domingo, Jesus, Adriano, Alex, Corazon, Jared Quino, Leonardo, Leticia, Angelo, Virgilio, Felisa, Lamberto, Maria, Timoteo, Juliana, Ofelia, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingki katampong kapag masusyan panimunani pong Reverendo Padre Oliver G. Yalong.
King lagyo na nigipam, puning anak, puning panalay espiritu. Ing ginumantabe ke kayo. Masayaya po ing katang pamanyimbat, pamagmasusing yaning Domingo, pablasang inaya na katamo, pisyalan dining mindu, Santo Cristo del Perdon, ating Indong Birhen de los Remedios, ketiking Mexico. At antimurin, pagpiestan talat pagsayan, dining mindu, Santa Monica, ang popay San Agustin. Lalapit da katamo king apong Ginoo at sasabihan da magsantong tang lubos king Diyos iyang bala kay katamo. Kapatad, marapta king Ginoo king mitmong kapakumbaban, mausta kaya king kayang pakalulo ampong sikanan. Itangan po magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyay liwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Virhen, kaning sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutupa kaluluan na katamo, king pangapatawad din kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O ginuming Diyos, pagkalob mo sa aking kekang balayan,
ing tulang makaramdam king kekang amano, at ingkaw king kekang presensya, migit king biye mismo. Manano na sanang ing sablang makagyam kaniting magbayong yato, magsilbi mong tumaid kaya kami king kekang kapayapan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Pamamasang iba't king libro ni Propeta Esaias. Nga nang ginumaypaya ang septa, ing talapangasiwa, king ibale-bale ning ari. Ilabora ka king katungkulan, at ibabara ka king matas mong pwesto. Potang iti mapalyari nga, payaos ke ing kanakang talasuyo, i Eliakim, anak ng Hilka. Pasulod kay Kaya, ing uniforme mo, at ing sinturon mo, at ilipat kay Kaya, ing sablang upayang sadya at yuhukefa. Mangari ya kaninang anting penani, kaning memalit, ning Jerusalem at Huda. Itong papula ing pagona, ing susi, ning ibale-bale, ning palipil ng David. Ing ibuklat na alam makasarap, at ing iyang isarap, alam makabuklat. Ipilmige ing lugal na, anting netong atulos, ya ing maging panibatan na, ning dangalan, para king mabilog ng pamilya. Ing amano ning Ginoo alam kupas ing lugod mo, emo pa'y burisan ing dapat ing gamat mo. King mabilog kong puso, pasalamatan dafa o Ginoo. Arapan di mangel, daralit kong kapurian kefa. Arapan ke ing templong, dugo ko at kurian ke ing kefang lagyo. Uling kay pakilala mo king sablang bagay, makapaigit ya ing lagyo at kautusan mo. King Aldo inaos ko, ikaw kay kibatan mo, mismong sikanan mo, yang pikalog mo kanako.
suka king kamatas-katasan, di pa kong babae ka no ingatan. At kaya ela makasalikod ting palalo, tuparan mo sa blang pangakong, ikalang bukas alugod. O Ginoo, alam kayaganan, ibagi tigmulan mo, kaya kamo namang iganap. Pamamasang iba, King Sulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Emo atarok-tarok, ing pebadyan ng Diyos. Ang timuri ni kayang kabyasnan, ang ponggerman. Nino ing makasalukso, king kayang kayatulan. Nino mo ing makatalastas, king kayang pamamaralan. At di mo ing sasabihan ng kasulatan, nino ing makibalo, kingisipan ng Ginoo. Nino ing mga hindi kausukan kayo, nino na mo ing ating hindi, nanuman kayo, bang pangayuntuliran, ing mibayaranan niya. Uli niya ing linalang, ing sabla-sabla, at ing sabla, at siyang kayo, king mulinaw, at paraking. King Diyos, ikarigayon, ang ganang king kapilan paman. Amen. Ibukod mo ang puso ni o Ginoo. Ba't makiramdam karing aman ng anak mo? Ing ginumantabe ake kayo. Pamamasat king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Inyang miras siya, Jesus, bandaking balen ng Cesarea de Felipe. Kitang na karing kayang alagad. Agpangking sasabyan daring tao, nino kano, ing anak ning tao. May kibatla, di nga liwa, sasabyan da king iya Iwan Bautista. Di nga liwa, sasabyan da king iya Elias. At atin naman sasabing iya yung propeta Jeremias, o metong iya karing propeta. Oy kayo nga nang kinutang karela, nino ako. May kibat siya Simon Pedro, ikaing Kristo, yung anak ng Diyos sa mabye. Nga nang Isus kaya, Simon, anak ng Juan,
Mapalad ka. Uling ing sinabi mo may nibatan king tao, nunay kang ibpahong at syubanwa. Ya mismo ing pepabalo kanyan keka. At ako, sasabihan ko keka, ikay Pedro, at baboniting bato, italakad ke ing iglesia ko. Ding pasbol ning impyerno ere sambutan. Ibiya ko lake karing susi ning kayarianing banwa, na numan inge mo paintulot ketiking yato, emo naman mi paintulot karin banwa. Na numan ing paintulot mo ketiking yato, karin man banwa, mi paintulot. Kay ba't nanita, penabilina na lang maigpit din kayang alagad, king era panyabyan kanino man, king iya ing Kristo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ikay Pedro, nga na ni nga pong Ginoo, babo na niting bato. Ing Pedro, buri na sabihan bato, italakad ke, ing pisamban ko, ing Santa Iglesia. Atin pong kwento tungkol king katang Santo Papa. Ding Santo Papa, ding katang Papa, mga bayat, ing karilang biye. Eko po ako ang asok maman ing daralanan da. Kaming mga lating pari, anak karakalobligasyon ng pong responsibilidad. Nya bawal magkasawang pong magpamilya lang panahon. Nya ing bumbie mo, kulang ya pa king obrang gagawan mo. Nya eko po lakwas akit asokad, ing obrada ng kikatang obispo. Nung kami, kulang ning panahon, ding obispo, tatalnan daw rin ang gampari. Ang tabayanan dala sa sopan, ing mabiluga arkediocesis. Nyaring alakang akit obispong anak, matuwala nga ni tsuran diyang anak la niya po. Mga sumisyon la. Ibaling time pisamin king Santo Papa. Ing Santo Papa, ing mabilugayato, yang isipan. Ing obligasyon ng pong responsibilidad, kaya gana-gana. Kaya gana-gana. Problema na ngan. Ing gera, problema na. Ding taong magkasakit, problema na. Ing pandemya, ing kalikasan, isipan na ngan. Ding presidente, di mo sakop ng bansa. Pero yung Santo Papa, ing mabilog ayato, at aldot bengi, mimisip yung solusyon ban maging mayan ing biyading tao. At yung po metong nga kwento king metong tang Santo Papay San Juan ka-23 anyang 1960s ka rin niya meging papay ni aning karakalisipan ning kalating Santo Papa 5 feet yamo na. Uning may pagal nergo kanong mimisip at dela na kayong panalangin yung problema. At sinabi na kayong panalangin, kabang mag-holy hour, yung nga na kano, Ginoo, nga na, ika na ang bala, matudtud na ako na eh. Total, kaya kayong pisamban, iniman ka na ako. Ureta rin nga mano na ni Santo Papa, ika na ang bala, matudtud na ako. Mapagal na ako. Total, kaya kayong pisamban. The church is yours. O yan yung mano na kaya katamong yan iking ebanghelyo. You are Peter, and on this rock, I will build my church. My church. Aning kalino? Kanakong pisamban. Adwa yung buri nagsabi ng ebanghelyo ngayon po. At isikap talat tandanan din. Yan, ka-importante. Kaya nga pong ginuyang pisamban, iya kaya katamo.
Kanya, may pigaganakan. May paboran. Sabi na king Ebanghelyo, sambutan ning marok. Ing pisamban. Sambutan, uling kanya nga pong Ginoo. Aduaning libong banwa, makatalakad dya pa. Ning kay ko tanda kami, panyeran de po yung pisamban, dakala po rin paring magkamali, dakala po rin matsurang mimiral kalakaran. Ito mo yung pakibat ko, aduanay pong libong banwang makatalakad. Tayo po aragsa, kasi pisambanin ng Diyos, naman pisamban ng tao. Kaya nga pong ginuing pisamban, kaya katamo. O iting mo munang sasabihan ng Ebanghelyo. Kadua, kaya nga pong Ginoo, yang mitatalakad kanyan, ampong manyese, yang maglarin, aliwain tao. Kanita, anyang magpari ko na akong karagula ambisyon, sumap kong maglarin, manayos kayong pisamban. Haliwa palay kami, ing manyalese, ing apong Ginoo. Ing obra da rin pari, ang pong ding kapag obra ng laiko, ding pari kayong pisamban, mitalakad pisamban, building. Pero yung mitatalakad kayong pisamban, church, yapining Diyos. Yapining apong Ginoo. Aliwa itamo nuning Diyos. Kasanting ng paganakan ni Tene po. Potang daratang itang mabayat kembiye, itang tambala mo, anang kabayat kakargan, pong anang kasakit, ingkaya kandaralan. Masanting yung paganakay ni na may pamilya yan. Pamilya ni nga pong Ginoo. May bansa ni. Bansa ni ng Diyos. Parokya ni. Parokya ni nga pong Ginoo. Yung mabilugayato, bandine ng Diyos. Nya, dusuldit, dapat sasabihan tamo, Ginoo, matutod na ako na ikanambala. Kem pamilya ko. Pamilya yan. Ginoo, ikanambala kem bansami. Nake po mango sumisyon pa. Nake po pa stress. Kaning problema, bandi. Ikayo po ing makibandi. Aliway kami. Ikayo po ing manyalese. Ikayo po ing maglarin. Ikayo po ing mitatalakad. You are the builder. And we are just instruments. Nga pong Ginoo yang mitatalakad at itamo po kasangkapan tamo. Ken kung mabibilib ka rin nga doon babay king harapan tamo, ang makalarawan king indong Birhen de los Remedios, po Santa Monica. Di nga doon babaying den, pagagala. Linyi Santa Monica, yung itsura na, aldoldo ka no kikyak. Yung indong Birhen de los Remedios, yung austa kaya, Dolores, Dolorosa, ing birhen na malungkot, pagaga. Bakit gagagala? Mga bayat ing delanan da kembye. Masakit. Masakit tutu ing delanan da kembye. Pero ing karilang kasalpantayanan, mo atapatan, Ginoo, ika ng bala. Aliwa po kami, ika. Bandi mo yan. Bandi mo yung kaya gana-gana. Ika ing manyalese. Ika ing maglarin. Yang tuturuda kaya katamo. Itang kabanalan na ita. Wag yung gawan. Wag yung salesen. Wag yung larinan ngan. Alata nga karapat. Ing Diyos ang makibandi, iya talaga ing maglarin at manyalese. Amen? Anya, ing birtud ng San Pedro, pinuri niya nga pong Ginoo nga na, you are Peter, you are rock,
and on this rock I will build my church. Iking pundasyon, Pedro, at ding tutuki kang batong mabie, mayasintala king pundasyon mo. Ita mo, a batong mabie, kasangkapan na nga pong Ginoo ken pesamban, sukatang mayasinta mitulid ken pundasyon. Eta mo lilisang, eta mo babaluktot, eta mo tataling kibi ken pundasyon. Kanya makabilib indong Birhen, kanya makabilib Santa Monica. Balutaning kwento ng indong Birhen, piyesta na nga pong Monica ngeni. Santa Monica, ing mayap abatu. Kasi tutulid no ring lilisang. Tutulid nala. Ing asawa na iya tapat, sakit siyang buntok. Lapastangan niya. Nya doldo kikiyake. Pero Santa Monica, ing anak na. San Agustin metong epa, sakit buntok. Aldoldo kikiyakya. Aldoldo mga diya. Aldoldo papasyag na Ginoo, ikanang bala karela. Pero baloy po, mo yung kikiyakya. Gewanangan. Maninayaya. Pakisabyan nala. Magpakabanalya sariling pamibye-bye. Pilit nen tutulid ing kayang sarili king pundasyon ng Pedro. Ay lilisang. At emig kulang sabyan king kayang asawang pong kayang ngayang anak. Tumulid kayo king pundasyon. Tutuing pamikasala, tutuing kainan, pero tumulid kayo. Kem pundasyon. Nga pong Ginoo, iyang mitatalakad, pero ita mo ring mabiyebatu, tumulid tamo. Tumulid tamo king pundasyon. O ini po yung maya pabalita ngayon at metong yung inspirasyon Santa Monica, kaya katamo, king kasal pantayanan, nga na, ginuy ka ng bala, uling bandi mo ngan. Pero, manatili kong batong tutulid king pundasyon. At manatili kong batong manulid, karembabaluktot, tataling kibi, ampong etutulid king pundasyon. Parangalan tayong indong Birhen Maria, kapamilatana ning pamakyapos king halimbawa ng Santa Monica. Amen. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang king banwat siyato, at kang Iso-Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliging upaya ning Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katnungaldo sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ang pong megabate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad ding kasalanan, king pangasublirang miyeding mete, at king biye alanganga. Amen. Lilikas mi, ing sablaming kasalpantayanan kekaw Ginoo. Pablasang balumi, king tatalakad mo kami, king matibe pundasyon. Kambering sablaming panalangin, ngaming mamaus keka Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Iba, mitmong kapanaligan,
kaya ka ipanalangin miya Francisco, kaya kang Papa, anong kenuno pigkatiwalang Jesus, ding susi ning kayarian, miyabe-yabe ngaming manalangin. Iba, mitmong kapanaligan, kaya ka ipanalangin mila, ring taong may karamdam na kang Kristo, dapat makanyan man, pametagkil king kasalpantayanan kaya, miyabe-yabe ngaming manalangin. Iba, mitmong kapanaligan, kaya ka ipanalangin mila, ring taong kalupami, aman lipusta, karing kaya kang talasalpantaya, at king kaya kang iglesia, miyabe-yabe ngaming manalangin. Iba, mitmong kapanaligan, kaya ka ipanalangin mila, ring kristyanong daralan kasakitan, at lulupigan da dapat makanyan man, manatiling matibe king karelang kasalpantayanan, miyabe-yabe ngaming manalangin. Iba, mitmong kapanaligan, kaya ka ipanalangin mila, ring sablang bininyagan, maging mabielasan ng batu ning kaya kang iglesia, ating biera papasyagda ing kasalpantayanan kaya ka at kang Jesus, miyabe-yabe ngaming manalangin. Iba, mitmong kapanaligan, kaya ka ipanalangin ming ibyemo kaya kami, ikngasalpantayanan ning apostol mong Pedro, ban akilala miya, tanggapan at tukyan ing anak mong Yesu Kristo, miyabe-yabe ngaming manalangin. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Oy pa, manalangin kaya ka, kampiyaning kabilugan mong Santa Iglesia. Matampara ka sana nga pagsilbihan, king saup ning sarili mong sikanan, king uli ng Kristong ginumi. Amen.
ibiatala kaya. Manalangin kayo, kapatid, banding kaya katang dawon, matanggap lara pa ng Diyos, sipang mayupayang totoo. O mapamakalulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Jesucristo, gewa na keng balayan mo, king kekang lugod, pagkaluban meng kapayapan at pamisan metong, ingke kang balayan, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumantabe ake kayo, yat na yoring puso yu. Pasalamatan tayo, ing Ginoo Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ipa Diyos king alanganga at lubos mayupahaya. King kekang lugod, binukod mo kami ban pakilala mo yung kekang karangalan. Agyang gilutan da ka pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelob keka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa mi. Banting kalupaming taong makapagligtas kaya kaming kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilata na ring anghel ning banwa, yampang ding karelang panalangin ning pamanyamba. Kabang magsayala arapan mo kapilan man, misuges ang siwala mi king karela. King matagumperang dalit ning kapurian, ngamingan magkanta. Ika pinintunay banalipa, sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detengayin king Espiritu mo, pan para kaya kami magawalang katawan ng pundaya ng ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, bayan mi daon kusang loob, kimpamay lasa at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat sa keka, piraso na at dinwang karing kayang kakaluguran nga na, kuanan niya iti, ikayungan mangan ko kaniti. Uling iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. At dinwag na iti karing kayang kakaluguran nga na. Kuanan niya iti kayungan, minum ko kaniti. Uling iti, ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo, talagang tipan, may bubu, para kay kayo at para karing sabla. Banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanakong. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyay pa, gaganakan mingening kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Daraon miya keka, ing tinapening biye, ing kalis ng kaligtasan. At lain ming pasalamat keka, ing pepaliarian mo kaming matampang, talakad king harapan mo at sumuyo keka. Papakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansang misulusulo, king katawan na pandaya ng Kristo, tipunan na kami, anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilo gayato, miganap ni sa aking lugod ang pong kapayapan, kami ni pakamalan ming Santo Papa i Francisco, kaya kaming malugod Obispo Florentino, ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ni matutod na king kapanayan ning pamanyubling mebye. Lalo na rin ngayon kaya kaming gaganakan at lalapit kaya kaking panalangin. Tanggapan mo nga sa aking masala mong kakarinan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Man kambiyan ng Maria, ing Virhen Induning Diyos, ing Virhen de los Remedios, kambiyan ng San Jose, malugod ng esposo, kaya ng Apostol, kaya ng Santa Monica, timuri ni San Agustin na kayang anak, tinupad king malmong kaburian, king kikabaning panahon, puriyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Isokristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamo, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kengan Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, kim panahon mi, banking sahop ni kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayang Isokristo, kaya kaming talapangabos. Kayarian ating kayupayan, ating ligaya hanggaman, kingalanangga. Ginuming
Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo, emos sa babalikdan, di nga gawaming kasalanan. Naning kaya kang pansinan, yung kaya kaming malala malugod at kapanaligan kaya ka. Pamayapan mo kengan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kingalangangga. Kapayapan ng ginuman tabes sa kapilanman kaya kayungan. Malugod tang idake, king balang metong intanda ning kapayapan. Kapatid ng Ginutang Kristo, ing liguran at silpantayana ng Santa Monica Quimbiana, kapalad daring mayaws kaniting banal a komunyon. Patampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga manumot kumayat na ako. Tawa na dahil ng Kristo, sadsad mo kaya nga ng aking biye, alangangga. Amen.
Salamat po, imo salamat po. Maya payabak po kay kayuan. Happy Fiesta po kay katamongan. So, atin dapat pong misa kanyan, 9:30 na po ning abak at 5:30 na po ning gatpanapon pota. Kay buwan na po ning misang 5:30 pota, maglimbon tamo po, kaya beda po ning larawan daring patulanan da po ning kay katamon chapels, ning kay katamon patulanan balen ni Santa Monica at ning Krusada ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Yung kikatama pong rota ng Limbon, Kadwang Dalan o 2nd Street, 3rd Street, kay Bot, kita pong R. De Leon Street, at magbalik na po kayo ng Kilub. Kalub na po ng Limbon at intama pong maganap harana kang Maria. Uling taulinan na pong bengin ng pamag-stay na po kaya katamo, anyapin po at intama pong harana kang Maria. At bukas po, itang pamanatagtamo king larawan daring krusada king Repository Chapel. 1:30 na po ning gatpanapon ing kaya katampong misang pamun. At kay Bot, mag-motorcade tamo, magmula po kay Pisamban, dumalan tamo po king Jasa, OG Road, hanggang pong Dolores Intersection, MacArthur Highway, hanggang king Repository Chapel. Ing dress code tamo po, maputiya po pambabo. At dito pong bisang tuki king pamantad, kailangan po alas 3 at syuta na po at mamakota na po itang alas 3 ng panapon. At kilagyo na po ng kikatang pong kura paroko, yamong Arnie Serrano at din pong kayabi kong bibilog king Paris Pastoral Council, panimula na pong Sister Bel Katikbak, ating kayabe po king Paris Finance Council di Brother Chris and Sister Rona Gomez, kambeda po ring Damas de Caridad at Caballeros de Santo Cristo del Perdon, pasalamatan mila po ding hanggang ginusal, sinaw, migpakapagal, magumpisa king kusina, king pamagluto, king kaya pong pamahalang lokal, ing Municipality of Mexico, ding kaya pong traffic marshals, traffic management group, ding barangay na sakop na po ning parokya, ding barangay council, na may kisan metong king pamandalo na po, at may kisaupan para king pamandalo na po ning krusada na po ning Birhen de los Remedios. Pasibay po, dakal punda, salamat. Palakpakan tayo po, ding barangay. Manano na po sana maging magrasya panlalo, ing kikatama pong pamitatambayan bilang metong nga parokya at bilang metong nga balen. At sabi dapin po, po mayari ing misyon po tang mekone po ing Birhen. Magumpisa pa po ing misyon tamo, lalo tamo po sana kanong patingkaran ing kiyakatamong masabal, king kiyakatamong kaparang tao, at pag-ibayuhin ang ating relasyon sa Diyos. At katatawlian po, at intapa pong limos memorabilia, neta pong bisang memorabilia king pamandalo na po ning Birhen, Coronada. Ini pong picture na po ning Coronada, yung first canonical coronation na po.
Ano mo muna pong miputungan korona yung birhen. At kita pong lalam, atin niya pong telang kapiraso, pinulis na po king imahin na po ning imahin koronada. At atin niya rin pong Certificate of Authenticity na ning Archdiocese, kining gulot. Katunayan na ita pong kapirasong tela, may pulis siya po king narawan ng birhen koronada. At 1,200 yang po yung limus. Ing proceeds da po rin, miras sila po king kayatang pong pigasusan, king September 8, king canonical coronation anniversary, king Capitol. So, nung bisa kayo po maglimus at tinta pa po king ngarap main door. Dakal po dakal, salamat. Manalangin tamo. Ginumanano na sana iting Eucharistia, pasulungan na karing puso ming pakayap ng upaya ning kekang lugod. Antabayanan na sana't panimunan ning kekaming pamagkapilit mo niya tula keka, karing sablang bage. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingin umantabe ake kayo. Doko kayo po, didinan mo kente taga nalubgino, king kekang paganaka, na ikayng makibandi at manyese, king sabla, king biyemi. Tubod mo keng ngeni, kaniting kapayapan, ampong tula, karing puso mi, ban ada kemi, karing kaparaming tao. Umekong ngeni kang bening bendisyon ning malugod at Diyos, sipa, ang poning anak, poning banalay Espiritu. At daon taning Santa Misa, umetana king kapayapan. Palakpakan tayo po, Santa Monica. Viva Santa Monica!